بله تماشاوان هجا پشتی نوبرک کرد دیسا عمل پیشبری ونه تماشاوان هجا د برنامه هلبجارتنا سر کوماری ده ام لسر هلبجارتنی به حوالی خواه انور یلمازره روزنامه‌وان انور یلمازره نرخاندن آن که تماشاوان هجا لسر نامزدین کو کتن هلبجارتنا سر کوماری سر وزیر اردوغان اکمل الدین حسان رو دمیرتاش سلاطین دمیرتاش من نرخاندن کرن هر وها دیسا وکی وند زانن سرجبو سرو کومارتی نامزد AKP سرو وزیر اردوغان لگوری امبیجن لگوری انجام نه فرمی هاتی هلبجارتن سرو وزیر اردوغانه دیسا لگلوی نامزد CHP و MHP اکمل الدین احسان اغلو لگوری دنگین CHP و MHP ین ده هلبجارتن بری ده دنگی خواه گلکی کم کریه دیسا نامزد کو دنگی خواه لتواهیات ترکیه زیده کریه جی وکی نامزد HDP سلاطین دمیرتاش درکت پیش تماشاوان اینجا لسروان بجاران من خواندن کردن هاجی هم خوازن به حوال خواه روزنامه‌وان انور یلمازره بری خواه بدن هرمه و دنگی کو AKP CHP MHP و HDP لهرمه بدست خستیه لسروان هن خواندن هم بکن تماشاوان هجا لآمده HDP سدی شیست و چار خال یک دنگ ورگرد دیسا به تایبت لباجره کی دن کو هری زیده دنگی خواه زیده کر باجار موشه بود تماشاوان هجا HDP لباجار موشه سدی شست دنگ ورگرد و ام بیجن بو پارتیا یکمین HDP تماشاوان هجا لهربه HDP انجامک چوب دست خست ام بیجن وی امیج حوالی خواه انور یلمازره بپرسن انور تو دنگرتنا نامزد HDP سلاطین دمیرتاش الهرمه چواد کاری بنرخینی Yani vak demaberi me nirxandin kir Ali Türkiye'de megut HDP serkeftiye pir cihan da dengê xwe du qat zêde kiriye xwe daye naskirin eger ji bo naskirin ji bo HDP pir tişkî baş bû serkeftî jî bû wexta ku mirov dinêre berî hilbijartinê kampanyayê Selahattin Demirtaşê namzeti en bawerî dide gelê Tirkiye tevayî Selahattin Demirtaş bû. Alê heremê de jî mirov dinêre şu alê heremê de tevgera Kurdan em bêjin hêzekî mezin e heta ana partiyekê yekem e ev hilbijartin de jî partiya yekemtî em bêjin dewam kir. Bilî wî em bêjin zêde bû. Yani wekî te jî bû deng pir zêde bû. Yani bi taybetî bajarê Mûş pir balkêş bû mesele. Yani Mûşê re heta ana tevgera Kurda yekem derneketibû yani. Her tim em bêjin partiyê din hebû. Ev mijartin de mirov dinêre yekem derketiye. Agirî jî balkêş e. Çünkü agirî hilbijartinê heremî de li ser agirî lîstikî hebû. Hatta çend care em bêjin deng hatin hilbijartin en dawî de yani BDP qezanç kir dîsa em bêjin bi lêstikan ew kirin ev dem dirêj kirin piştî dîsa hilbijartin çêbû HDP girt ama bi dengê ferqê piçûk kir ev hilbijartin de mirov dinêre agirî de dengê pir zêde kiriye bi taybetî bajarê Mardin ev jî pir balkêş e Mardin'de hilbijartinê heremî de yekem derket BDP ev hilbijartin de dengê xwe pir zêde kir yani nêzî sed û şeştê yani dîsa wan hene em bêjin sê bajarê mezin ku Kurdistanê de ye BDP gorê hilbijartinê heremî dengê xwe zêde kirine dîsa hin cî hene mesela Amedê mirov dinêre Amedê de hilbijartinê heremî de Amedê wekî qale ye yani mirov eviye kare bêjî yani qalê tevgera Kurdan giş destê tevgera Kurdan da ma tevgera Kurdan dengê xwe êdî zêde kir. Mesela demaberê min goya yani ji bo tevgera Kurdan em bêjin li vir da pêşê me de xebatekî daha baş pê çêkirin ev daha zêde bin. Çünkü zemînkî pir xurtatiye çêkirin. Mesela ji bo MHP ne wisa MHP pênc qalê xwe pênc qalê MHP ketin mesela ketin destê AKP yani eviye wekî wa pir yani tişkî têkçûne mesela. Li gel vê xwazim vê jî bibêjim serokê MHP Bahçeli Devlet Bahçeli
12 هالبجارتنا كود كبه هالبجارتنا هر 12 هالبجارتنا ليجي وندا كريه ودوجي لو تشجعها كي كو برسك جي كريه قلت ون دفكرن كو استفاده بكن آندا هنا كي ام بيجن نرحتيا خو عن الزمان تو بيجن دنگرتنا CHP و MHP يال هرمي جبو چه اف بارتي الهرمي دنگ ورناگرن و ديسا بيجن وكيتاجي عن الزمان HDP لباجارين هرمي بتايبت دنگ خو گلکی زیده کریه دوی وارد تاوی کو دنگ هاتیه زیده کری جی دوی مروفه کی ببینه هم بیشن سدی حتی و چار تبلیغونه هالبجارتنه پیکاتی او هلا کی هم بیشن دبه کو لگوری ولاتین اروپایی لگوری هالبجارتنه امریکایی هلا کی زیده به لیبلی جبو ترکیه کو هم بیشن لترکیه برای سدی حشتی و پین سدی حشتی تبلیغون چیز بون دوی هالبجارتنه سدی حتی و چار هالبجارتنه تبلیغون چه بود دیسال علی کردا دوی مروی یکیش ببینه علی کردا به تایبت لهرم جبر دولت لهرم زیده رازمانی ناکه وکی توجی دزانی ل آمده ام بجم صدان فابریکه تنانه لمردین صدان فابریکه تنانه لبیت لیسه صدان فابریکه تنانه لهمبری وی که گل کرد دمهن هاوینه ده کو وان بهان ده وکی مهن هلبرنر دبینه درد کمن درو لچن هریبا دریا رش ام بیژن دشن لوان دران دخبتن یعنی کوچبریه ام بیژن دمسالی پکتی اف کوچ دچچوه کوچبریه دمسالی در لگوری لیکولین کومه کرن بقاسی میلیون کرد در باسی بازار روجاوا بونه وال مروین کو در باسی بازار روجاوا جیبونه دنگی خود کارنانینه دوی کیج مرو ببینه گر yani avanajı bu bana dengi Kürdistan'ı daha ziyade bu. Beli. Selahattin Demirtaş qasi sedi 12-13 ve deng var gürtek bu van kesan jem bejin. Aynen. Sedi 5 wici HDP rebata ve qasi sedi 12 İle Avrupa tişkin nu bu mesela. Beli. Yani ana çava bejin mesela Avrupa deng hat yani bu Demirtaş'ı deng hat ama Avrupa'da bejin per xabatı ki baş sistematik ne çekirin. Yani eviyajı jibo evki jibo ambejin HDP tecrübeyi bu. Yani ana halbijartını dinde ta Avrupa'da HDP xabatı ki baş yani şu taban hene civaki ki ambejin Kurd lüfette şuna bir milyonan insan hene ta avana rekhistim biki yani bir sistematik ambejin adikari bir kitibini bir denge kubri karbine belki istedi seçar Avrupa'da işlere denge vere. Yani yani HDP tevgera Kurdan bi taybeti yani hezi demokratik Türkiye ev şikan yani ev psikoloji şikan yani bir da peş em bejin xabatı ki baş be çekirin yani sedira fazla bisi kara düge yani eviye jibo em bejin peşketini Türkiye jibo demokrasiya Türkiye jibo çareseriye meseleye Kurd pır tişki giringe yani adi dince mesela mirov du seyxal hene mirov beje herememede Kurdistan'da yani mirov dinire CHP MHP qatine qat xabat jine kiriye yani eviye pır tişki qastiye yani ana em dinirin avana her çıkası hevdura hasnakin evdikin ama vakti ki mirov mijarda be Kurd avana giş dibin yek yani Kurd levada em bejin tevgere Kurdan em bejin perçekiye perçe dinji devlet buxuya yani hemu ezi xu devlete yani iro em dinirin mesela ev hilbijartın pır hilbijartın ek demokratik ne bu yani disa bu yerin hile derketin mesela yani az eviya haşkara bejim yani sedira 5 sedira 6 dengi AKP Erdoğan halal nenen yani yani jigo avana hin buna haram yani jigo wan ne pırtışki giringe yani mirov yani her çıkacıtta bir dengirtin mesela dojime Ahmet dedi yani disa ambejin kare dizi şeydi be yani eviye pır yani şermekiye ambejin ana velatı Avrupa Amerika usa tışki mümkün yani demek ki tenezzür dikin yani avana haramla has dikin yek haram kharana ambejin diziye edinji ambejin CHP MHP partiye din giş levada bin ittifak lemberi tevgere Kurdan bin ittifak evden gidirin yani tane ne AKP ama evi aşkara bejin ev partiye din heremede kadiyane yani tek çune AKP maye AKP veki hezi devleti maye veki temsilkariye devleti dike Ali dinji noktayı ki din helbijartın serhukumarı çevu mesela serek vezir yani
به اخلاقی گره کی بردانه یعنی کار سرکوزیتی اما برناده به امکان امبیشن پرمزن یعنی شرط وکف تنبو یعنی همو امکان دولت همو امکان یعنی هلیکوپتر بگیرن امبیشن هرتش والی امان مثلا والی آمد تربیتی کردستان ده والی گش جبو طایب اردوغان خبات چکرین یعنی اویا نه اخلاقیه چون امکان دولت تمو گله یعنی تنکاری اوساتش کی بکی اما اویا هات چکرین اویا به اخلاقی هات چکرین دیسا تور جهت ما کردستانی پر گرین بو اوانا قد خبات چی نکن وکی دولت کتن الجارتنی اما از یعنی اویا یا هدی اف هیز کی جبر کو امبیجن تفجر کردان پیش نکه امبیجن بقده اتفاق وانجی ایده خرابیه چونکه دشفره بیه علی دندجی هدف پروژه هدف انزده یعنی علی ترکیه دجی امبیجن هاتیه قبول کردن اما لکردستان daha زیاده هاتیه قبول کردن جبر چو امر وقتا که هدف هات شکرن پروژه هدف گوتن işte Türkiye partiye Türkiye Kürdan temsil nake ya eviye pırtışki şaş bu yani belki hani insan niyeti pak ambejin ne xirab eftiş kotun ama pır mrovji niyeti xirab gotun edi tevgere kurda qadiye edi Kürdan temsil naken hatta usa hindeki platformu küçük atın çekirin KDP Türkiye hemen hat çekirin Barzani hat falan yani gotun em Kürdan ev bikin ambejin avana işte ve temsil nake em partiye kinu em işte hizedin ve temsil dike evvel bijartın jibo vi pır green bu jibo tasdikkirini pır green bu hedefe yani veki bijartın edini berira dengi go pır zedekir yani kija bajart deneri Kurdistan'ı dengi go zedekiriye em bejin Qalewan Şırnaka Colemerge Disawan Merdin Ahmet Taybeti Dersim mesela Dersim'de eviya nişandı da yani embejin Alevi alakayı ka pırmezin nişandayı. Ev nişandayın hem Alevi Kurdan da jiçebiye hem Alevi Türkan da jiçebiye. Yani mesela beriye helbijartını hin istikatını çekirin. Yani eviya pır girin bu betaybeti liser Nurtepe mesela Nurtepe. Yani çelpe Türkiye hatta ona embejin halk cephesi dibejin. Gotun işte حتى إيرو بر إنسان شو جبوا دعوان مرن بتايباتي علوي كردي ما بو يعني ساروك يوم فلان تنيري قشت كردي علوينا بروجي هذا بدر كات ستاتوكو يوان شو يعني هذا لتركيا ستاتوكيا بر قسمان بقرة أبيا يعني دسبيكا أتيا تستقرن بتايباتي علي جالي كرته daha ziyade atiye kabul kırın. Yani evrağına güç vala derketin yani. Eviye pır girin. Gridayı bir hilbijartını da bejin işe kumara bnevi xeyz bikeji yekem ca Kürt li Türkiye bejin vekem bejin sedi de benda li Türkiye derbas bigir anla divi hilbijartını da ev yekji bejin edi puç hatır xısır. Edi tu vataya benda jisedi dehle Türkiye tu vataya vi nema. Aynen. Kurd beri dema dikkatin helbijartne ve kitiri zani be namzetin serbxoyan bejin li bajaran dikkatni o be qasisi pensi heft namzetin bejin parlamenter derde xistin. Pişti ve helbijartne sedi de benda va kul Türkiye jali Kurdan ve hatta puçkirin edi tu vataya ve benda ve nema. Divi Kurd divi vardı vej bibin edi. Kurd و امبیجن در دوران دموکرات و ولات پاریس ایدی لترکیه هدف لگوری امبیجن قانون پارتیان بکه و هلبجارتنی تقصدی ده به در باز بکه لیبلی دوی گل کرد و باوریه جی ایدی لکردستانی مخاربین و امبیجن گل دموکرات و ولات پاریس این عالی ترکیه کو ایرو دنگی خودانه هدفی جدی به وی کی ببینن کو ایدی تواتي بندوا سديد ده نماية أنا برديسا وقت زاني تجي بحث كر لهرمي بتايبت جل حيلات تنكرن دود نرخاندرين روجنا بافان ده أبي كو ساعت نرخاندرين دبيجي بيلواني كو هم بيجن تك بتشة هم بيجن جلك تشتاد بيجي اسمه دنگ درين ما دنگي وخب كارنا نين أنا هم بيجن تشتين دن هم بيجن دردخم بيش لي بله في يك براستي جالی روزنامه‌وانم دیمن هات کشاندن. لوانه
پارلمانتر AKP گلشن اورهان به پانزر دولتی دیچه دبستانی و دنگی خواب کارتینه جگل جید خود دنگی خواب بدن AKP دی سال لیل هیچتکی بالکش در کتولی به هزاران کس پسولای دنگ جوان را نهاتن شاندن آن بیشن پسولای دنگی خواه ندیتن لجنه هلبجارتنی بیشن گریدای دولتی جهل بجیران ربطانی چه مساج چه پیام شاندن ده پیام کو جهل بجیران ده هات شاندن اف تشت هات گوتن کسی که دکتورا یکمین ده ناوی وان ده پسولای ده تنا و دکارن دکتورا دوی مین ده دنگی خواب کار بینن مبارک تورا یکمی ذاتن و به همو حیله و به همو استنکرنه و تخویا کردن کو آماده کریه کو تورا دوی مین اوی پیک نه سرک وزیر اردوغان سدی پنجی و یک خال حشت گرتیه تورا دوی مین اوی چاب به دیسا کسی کو هر زیده لترکیه بحث صندوقی که بحث هلبجارتن که سرک وزیر اردوغانه یا دوی وی کی ببینه ابجد بجه اراده گله مثلا نه دموکراسی یک پر پیشکتی ام بجن نه ام بجن ری باز یک پر پیشکتی جی لیبله لگوری افتشتن کو هاتیه گوتن جی ایرو لهریم دنگن به هزاران کسی به تایبت لآمده جی افتش در کترولی ده تورا یکمی ده دنگی خواب کارنانی مافی اف کسان چوب بون ویکی مافی اف کسان به پاریزه اف کسایی چوب کن مافی وان هاتیه خوارن یعنی لترکیه ده بیجه چو دوی نو صابه یعنی ده بیجه هر کس لمافی خوابه گره لدادگی هانم بیجن گلیم خوابه که انور لسر خواتین هلبجارتنا هدفی یال هرمی به تایبت از خوازم چافداری خواب پار بکیم لسر وان دوی هدفه لباجارین هرمی چوا تف بگره بله ل12 باجاران هدفه بسر کرد به تایبت ل12 باجارین هرمی دنگن گلک مزن گرتن لیبله از وید کارم وصا بنرخینم گر خواتین هدفی کول هرمی هاتن کرن به تایبت از بیجن از وکی روزنامه‌وانه کی دلی من سا بجی نکری یعنی چبا تبیجی دهل بجارتن بوری ده ما خبات کارین ام بیجن بده پی خبات کارین کول کولانان دخبتین لتاخان دخبتی بخواب وی جاره من کولانان ندیتن دوی ویجی وکی رخنه کی مرو سیاست مدار کرد بکه ایدی دویجی شوقی خود در خندین بخوا لگوری وی ریب لگوری وی تف بگرن و لگوری وی برای چی بو؟ برای یک بی یک ام بیجن هدف بدف خباتکاری خودشاندن مالا لمالان دیگریان ام بیجن حتی تا هبو بتا داهی کسی اختیار را دنگ نشان دا یعنی اف جار مثلا سه کس تلی تبلیغ البجارت نبونجی لیبله دی سال دوی وارد بیجن خباتک به تایبت لآمده من ندیده برای انسان گوندان ده هبو نه هاتن مثلا آگاهی تن هبو مثلا چما ناین او خبات نه هاتن مشاندن یعنی دوی وارد جی سیاست مدارن کرد به تایبت این لآمده دوی وی رخنه ایل خواب بگرین وکی روزنامه‌وانه کی امج پیولا خواب جی تینن ام دویجن گر هون وکی هلبجارتنین دن خباتین خواب بکرانه ایرو دی او روش نه سدین نه خال هفت ام بیجن خالک پر گرینگه لی دوی چتا نه او با چتا جویا دهازی دتر با ام بیجن چتا در کتا 12 13 14 بلکی وانجی در باس بکرا لگوری وی دیسا لباجارن هرم لیه دنجی دوی وارد ام بیجن خواتین گلک مزن نهاتن کرن خواتین هلبجارتنی تنی نه بفکرنا برویان آن ام بیجن بگراندنا وسایتین آنونسانه گله کرد هنه کی ویتشتی به تایبت وکی روزنامه‌وانه کی دوی مره هنه کی وجدان گل بشی گله آمده گله کرد به تایبت لبندی سیاست مدارن کرد دمینه کو بچه مال وان بچه کولان وان بچه قهوه وان بچه دکان وان بپرسه تنه یعنی داخوازا گل کرد به تایبت دوی وارد اوه دوی وارد جی ناویرا سیاست مدارن کرد و گل هنه کی هاتیه وکرن وی چیزگی از بخوانه کی وکی روزنامه‌وانه کی دوینم دوی سیاست مدارن کرد جی ایدی وی کی باش ببین و لگوری وی ام بیجن ده هلبجارتن پیش ده خباتین خواه پیک بینن دیسا دواره کارکرین دمسالی ده ایدی دوی هدفه یک دنگی خومون دانه کل هره بی ام بیجن دنگی کی ویلی کیان باجاری به دویجه
لباجار بورسایی خباتکاری وی هبن دنگی وان آمده بن دوی هدف درفتن وی کی آماده بکن وان ده کارکرین خود بینن آمده حق ریا اتوبوسی وان بدن حق ریا بالافری وان بدن بینن آمده او کسان دنگی وان بکار بینن دیسا شونده بکشینن وقتی تزانی گله کنه که مظلومه جبر فقیری جبر خزانی چن باجارن روجاوا دخبتن دوی ایدی اویک بیدیتن دوی ایدی هدف لگوری وی لحشتی و یک باجاران پروژه آماده بکه که اف کارکرین کودی چن اف کسین که بیشن جهره میدی چن لوی در دنگی خود کار ناینن دوی پروژه پلان پروگرام خود چه بکه دو روزه هل بجارتنی ده وان کسان بین دنگی خود کار بینن پاشه دیسوان بشین جیوان دوی وارد دوی هدف نکی پروژه آوا بکه گر دواری آبوری ده چی قاس آستنگی پرسکریک هبن جی دویجه هدف وکی پارتیه که وان پرسکریکان چهار سر بکس کارن بنا بیجه راست عمر از يعني تشكي تبو تشعبدارية از قشت استبلي ببم محقق هذا بيجي يعني وصل نقاش كنا وان بيجي هنا يعني مروف جرك دقات بك يعني مثلا هالجاتني بريده سر صندوقون ده زانن پر جهان ده حلين مزناتن چيكره يعني باجاران ده ام بيجن AKP بتيباتي سريكاني ده ام زانن ديسا لیستیکی که پر مزن بو يعني جبر چوتن چوین هاتنا چتایان قصدی افدر بزوری دستی بده پره گرتن مثلا جی کی هنه بجن بده پره بجن دنگی و زیاده 106 تا 108 فلان اما جی هنه مثلا وکی راحه وکی چولیک به طیباتی چولیک مثلا چولیک تا از میناکی بدم گنده ما يعني داره هنیه روکی بری البجارتنی از باقی خوگریم از میناکی تنی بدم اصلا هر تش دیار دیگه. ben ki kurtasiyem bükün tamam. Baba min de beje emle va hafte kesin gun pir dure ama website tane kes biçe dengi karbine. Beje em zilam em belki biçin ama jin qat nikarim ihtiyar mesela diyamı falan ihtiyar hene pir dure çen 15 kilometre gerek pir biçi. Hani website normalde hene ama ev rot tane website gun tane haber kesi gun demene tane. حتی آنها مثلا ما گوهانی بلکی هانی هرن داره اینش خورا وسایت بینن اما اویا نگرک پیوره اوکی به گلی وی داره به گرکی هدفه هر دری باش بزانه هر گوند باش بزانه یعنی تبچی وی داره دم بجن گوند من 20 کس شونه اما هفته ری بو او هفته ری بلکی هفته ام بزن سریره هفته سریره هشته دنگه تنه یعنی ت دنگه خورا خودی نه در نکردی دنگه تا دزاندن yani eviye pırtışki giringe ama evi em takaz bejin bede hedef avantajı pırmezine AKP'de ana nikaşı serakumari dest pedike MHP, CHP şuna ve kuda belki Kılıçdaroğlu biçe belki Bahçelici eri biçe çünkü eri nakhazın yani nikaşı em bejin iktidarı navavanda derdike ve ana hedef ne use hedef tam ciğu girtiye em bejin bi xebatê ki wekî ew kêmanî jî çê bibe em bêjin düzenmiş bibe xebatê ki mezin pir serkeftiyekî mezin jî werin. Belê ji bo nirxandinê te ji bo telîfona te bernameya me gelek spas dikim. Belê temaşevanê hêja wekî hûn dizanin do hilbijarta serokkomariyê li Tirkiye pêk hat namzetê AKP Serokwezîr Erdogan ji bo serokkomariyê ne li gorî رقم فروی خاطر بجارتن دیسا یکو دهل بجارتن سروکوماری ده دنگ خوش سدی پنجی زیده کر نامزد هدف سلاطین دمیرتاش بو نامزد MHP و CHP اکمالدین احسان اغلو لگوری رقم کو هر دو پارتیان لترکیه دستند بنوی ده دنگ ورگرد اف جی بتایبت ده پیشروجا خوده ام بجن سروکین CHP و MHP ایدی بو مجارا نقاشه د پیشروجه ده تهوی کرن کو ام بجن کنگره وان پارتیان بین درخستن و وان کسان یان بچن یان بمینن تماشاوان هجا ام هاتن داویا برنامه خو دیسا از خوازم وینیشه جی جوار راگینم نامزت هدف سلاطین دمیرتاش به شیارا جیانک نو کتب هلبجارتنا سر و کوماریه لگوری وی شیاره جی ده هلبجارتنا سر و کوماریه ده دنگ کو ام بجن مزن ام بجن کوش سدی پنجی دنگی خواه زیده کرن دوی هلبجارتنی ده به سرکفتی درکت تماشاوان هجا حتی برنامه کدن دیسا ام ببن میوانن و بمین ده خیر خوشیده دم باش تماشاوان و گهداروانن هجا